abusafo me chache obi bia we dia me gidi se me fa video bi anhyem ukọ TikTok wa obehu se ye papa Abdul Chedua one Dana Asamoah ana kwadun cancer ana MPP for ana fiaso Senega akotai Dana Asamoah ana MPP for ni bi so TikTok for ni bi so akota Dana Asamoah ana MPP for no ankasa mpanifo ni bi so akota Dana Asamoah eno me Philadelphia for dia boni enye ise kura na hwe video ni nyina awie minya daje hwe video ni nyina awie Dr. Lucky oni opoku bi eseme chiamo ni pa de respect no so respect no omua emuno so obi muwa emuno ofa ntumtim na Dana Asamoah take Papa Abdul Chedua na kodun kansa so baji som na fiaso Senega so baji som na MPP for so baji som no me tra video no am tran to kwado ho no anam se Papa Abdul Chedua oni Philadelphia for my mistake ni pimpin ne waso ni pen Papa Abdul Chedua to kwa woni Dana Asamoah kono mfa so bia ni so ma on ya Ghana for your bread you bring it down Papa Abdul Chedua sempa na me ka kire no mucho video we analysis mutie Papa Abdul Chedua mutie asema me ka Papa Abdul Chedua se wo do ano oso tie nsemfo de a Ghana for be tete sa sani abasa me ka kire wo asofofo mu buo mu hu nyina no omu nsole na sebie so amanfo ko de now asofofo a oya bone na ye ni na media oya ise ni na media oya se ni na media sa de na Papa Abdul Chedua wo ye no amanso ni bi dada ni bi agu ko mi adom de oya Papa Abdul Chedua sa so do aso betie nsamfo ne kodon kansa de maso betie e betie nsamfo de a umbe so pamo papa Papa Abdul Chedua mi busa Yesu Kristo ba asase obebreye se de Yesu sibre Papa Abdul Chedua obetima bremu half kra no musa be semboa musa Papa Abdul Chedua mam se papa I respect you sir Yesu Kristo a Nyankopon soma no so wo mra asase so no en so Yesu Kristo fam Papa Abdul Chedua mi busa wo obetima famu ba kokora untimi mfa famu ba kokora na de no Nyankopon soma se Papa Abdul Chedua be ye na dwuma no obone yefo no tata wo na wo de wo komo obone yefo se be so se wo tata me de a ene ejeme se wo tata me de a ene me de ho aba ene ejeme de wo pe Papa Abdul Chedua adum ne kura wo no em se wa amele ena wo pe ye Papa Abdul Chedua adum ne kura wo no menye sure se wa amele na wunya ye se wo bre ena Papa Abdul Chedua wunya ye a kenya abodam sem bia na esen kabla ayi sebe so Philadelphia for nkamo so mo de papa na ye no kwa na mo de momo hu dawuro momo metatra media nkasa sei mo da mo nyam dwuma Papa Abdul Chedua ne Philadelphia for kodon cancer titiri kodo se mo ntwa ntokwa we so enseme ba bebe ya ba Ghana ha kodon cancer on Philadelphia no ye bodi kura wa Ghana ha no ma wa hwe ya obi akwa kansa emfa ho that's Papa Abdul Chedua entokwa na wo kono eni nyina so bia kodon kansa atemdidie na wodidi Dana Asamoah no eni nyina so bia wo se Dana Asamoah de babro adidi wo papa atem wo akra no se be so Dana Asamoah didi wo papa atem no Papa Abdul Chedua se be so tumi ekura wo no fra Dana Asamoah ka kire se Dana Asamoah yo ba fa be ka se Dana ya na nse wo preaching ni be fa me ho a enye o tasma me ka no ba mono amanti be anka sa nse Dana Asamoah ana Dana Asamoah so ayi na dwene se obehamo a adenti na se be so utumi ekura no Nyankopon utumi ekura ne adom ekura wo no o de so
It is Papa dum je so it obone afo so be hawa no ja ho ma no ah ko kutu dum de bompaye wonim bonsam so Yesu hweye ansa da Yesu di nkunim ansam fun bia na Papa dum je wa babo je no abeso so ensam a se be so mi wo jam kran mi mfi no na wo so asori kese sei entipa dom sei na mo so mo de sem bia mo beso so anya Ghana fo be nyamo me ka che mo praying Ghana fo be nyamo papa afi no omo betete Philadelphia fo afi no betete papa mi mfa ba so ntie nkwasasem o mi mfa ma so sei entie nkwasasem Dana Samoa se so wo sha asefo from obi ehunu no ana be do sei Papa dum je da wo so wo sha ase no se be so ebi ehun enti se na wo preach na Dana Samoa se be so wo so odi watamu a wei ne ha wo ne sei problem ne sei ana quotation wo yie no ya se be so wo de ya fato ho no na Papa dum je dia wo mpa na Papa dum je dia mesrawo Philadelphia fo mesram mo hwe yie de man to mo ne ma fofofo Onyankopon na mo som no a mo nyina mo nyame ni mo nyina mo ye na mo mpaye sa wo se enima bia na mbaso soso de a Ghana fo be kire mo nyansa pa Ghana fo be kire mo nyansa me sa de ma we me da na sa makasa se me ha me empusu be kura mo de kire obi ameka masam na wache no che obi ameka sei na wache no ye mfa sa nya sole we are suffer krom ya for suffer for nya ana visa so obi kama ho asem a bone a mo che di ko police station ana mo ya ade ana suffer bia obi kana ho asem bi o che di ko police station bia no suffer me ka che suffer ni prince unya de obi tuma ko ni mu da wa ben pa so ye hu se wa ben da o ya de pa so ewiase nyi wuni da and social 2 years Kristo no so for ben was wo krom ya no a wa fam akọ sa pemu to ba akokora so for be ya Yesu amani hunu ni de so for mo wo krom ya munya hunu bi o de di ye Yesu no mo musu budi da chie no nya anu bi na mo ye no mudi nyame dwuma ya kasesam sabia so sabia nya do ma die ane ewuhuru bla bone ti amanipa anyi nyame ni sese na so fofo nda biam ko Ghana ye wo papa wo ha ya wo ya de pa ba wo so ene ye mu wo so ne wo esuban no mo ne ye nti ene me ye mu wo na ka krom ya ye wo so fo papa pa wa na so fo mu ahwedum gugu na ase hwe nipa edi a wagye hwe environment papa dum che dua waye na o madana Samoa sem o kan akan ebe hawo papa dum che dua basa dia obi apaka se ogidie so o obi apaka se ogidie so ase pa na meka che no na me ojam Dana Samoa kan se na se wan kan se bi fa obi homa na nyame yada Dana Samoa na mo hwe ne ya bia o dia beduru se na mo hwe ne ya bia abrabo ekoda nim da bia to so wo no se so be condemn wo de no na ono no de na ya de a o gidi se woni de na ya o so no so ayede Philadelphia for mo de maso tin samfo ya na mo so samfo so dodo Philadelphia for mo so samfo so dodo asemanya sem bia na maso so asemanya sem bia na maso so Philadelphia for mo sesa me catch na mo sesa ana sa de mo nya ye kura manfo beba bontin se baye afina so ne bra down na afa so ne ba down na afa so ne ba down papa dum chedua wanya wo de kodon kan san nya de mo ye no a Ghana for me for de mano ebesim ho ama Philadelphia gu mo pa mo van san se me bo a mo pa mo de mo makento sa papa dum chedua wanya din wanya wasole na urade no wo fa wo so no en so hwa se be so wo famu enema ya ka kire wo se wanya din no antrase no anya wasole no anya wo nkire kire se wo se
tambia obi be kan be so a papa dum je Ghana for omo ya sai gugu amanfo so de bebi asofo fa so de fo bebi ene ne ye de adavete ya akutie preaching ene ye de ya futuo social media nti ebia asori bebregu the papa dum je dua se wa anya study dana samwa ye ka fi oni afi so snega ebomu a omu na kono nse se be so papa dum je dua wo yere wo de afi so snega ene dana samwa ye ka omu mienu mum omu hu fe endu adum je dua wo yere da hwe wo yere on srai wo yere on point uyiri tuntum kama papa buwo ne buwa so de ma ne ka kire ko don kansan se be so fi so wo ko ama wa na se be so wo ka se bia ba obi ka asam kire papa dum jodi na ya ko don kansan bla bontin be tuni fa ne fo e ma mo timi di na tembiem dana samwa di papa dum jodi atem ko don kansan ka wo ba yen ka de do se ka kire dana samwa kanya sam che dana samwa mane hu se ampa papa dum chedua na tetew so ko jonka sa wo su be di atem ni bi tim menu nyina no woni da na samwa nyina muni datem muni datem sama nya sa ne mana papa dum chedua woni ko jonka san ye no a Ghana fo be bo fom Ghana fo wo de wo ma no ebe bring it down we ya sama papa dum chedua wo so we ayasam wasi quotation e den dey obi nkoto so obolo ana wa beto so obolo manen kara sam mo yes amadana samwasem we papa dum chedua e dey asem beblew opa so o da mo se santoko mu ntwa so a mo ne dana samwa emuso nko papa dum chedua e the problem beblew Ghana for omu ye shame brutal Ghana for omu ye shame papa omu nyaye eti di omu ye papa dum chedua afa na wa hwe ye eja ne bedele se wa hwe ye ni man kama no antum no anka che ko don kasa no anka no antum na fu se be so ma anya masore na sa mo sin sem bia mo so de a papa dum chedua Ghana fu be gu asore no na hwa de wo pem asofu fo bebrebe nsoli agu ade adu Philadelphia fo mo ne mo papa nkasa why kosi ewuga odi watam ne ayi didi watam sa kwa we ayi mo me abeche no mo me abeche nkra no omumunye du no mo me abeche wo mkoyi kosi ewura fridi watam ne dan asa mo Africa bi tere ne so wo so so sansem we so dia ane me dia makawie papa dum chedua twaso se wo so wo ntwaso ya maya me fe fasrega ni papa kra ye we no a ye nya faso bia mfiri no so wo dana samo ye we a efi se betimi jam na do pa ayi die fe fasrega de ye we no a faso bia ni no so o mana ka kafu akira wo papa dum jedi wa hwe ye wo de onim ba ye fom e mo asole no agu na de hwe ye papa dum chedua jakasa na kasa de kura nenye me na meka enye she kromia no de masa so ye sofo na umu ha e betakew amwa so negu papa dum chedua mem ma sembi nko yese ampa dana samwatimi na umu akoya ha me ma nko yesa sasem we mopa hona ne woni passe mopa hona ne gusik hona ne woni pa se mopa Ghana fanu ya papa your friend say Sofu Beneza hona ne woni passe Beneza Ghana fanu ya Sofu nkuto wana ne woni passe no Ghana fanu ya kwaku bofo
na wana ne woni pase ko kubofo Ghana fo anu ya papa dum chedu ya waba abe hunu bi uboko na to fofo no na ehya akire ya ta papa dum chedu ya to so a fidie ni be yi Philadelphia fo nza asema makan Philadelphia fo maso odin ya maso odin pa nya de abobefa samuso maso sonsam so de Philadelphia fo Ghana fo de no ebe guma sore amohwa ade amopre ho me se de gudam kan no ene kore na nya sofo de betake hwane nke wotake no aka se nyankopon nyamsom ana nyankopon de adom chede ma wa se be so emre sa obinim omu di se ya egu obinim asale ni obinim ba kwayi kuma se kura no a enipa tre kura na so le dan kura no onya ai Ghana fo anu ya wo mo de Philadelphia fo mo de maso ebe tie nsem fon de a mon koso yes na de mo pe no Philadelphia fo mon sapeka ammo hu se maso modern she so fo be ne si so na so le kofo mo a Ghana fo amum ya mu di mbone aso Ghana fo bo mu di mbone wo mu a wo mu so le kofo no Ghana fo bo mu di mbone wo mu afri nyankopon ya wo ma so le ne se ba soro ani so hu na hu ba de na so le fri nyankopon de agu kura for the name preaching any cassette obi ta wataro obi ma boy mano na ko preaching for so ye de ya Onyankopon wajo na dom ti papa dum che due ensua de asofofo no ye ya o mu solo ni guye mu solo ni kofo ti so se de making wuntie na da na samo beba 1 obeba 2 obeba 3 abeka ho asemo a na so a da na samo be bring it down nese da na samo anko de betima bring it down o ni pa nyina be kwa kodi da na samo achi ama mo solo etia wo ti so wo se wo yi Onyankopon nipa papa dum che dua wo firi nyame dia ene nso hwe ne de ene beba e de ya obon sam beba be so wawe ti mu na ese wo gina printing me so nsem bi so yesu na vize woni kwan se enkofo de chere na wo boro no ni kwan se ko bitima yara na yesu no wo kwan se ko bitima yara ana obetini abu wo mu ana obetima twa gatu wo mu so anye na mo de atem didi afia ba mo sa de a na afi no mo humete e pasa obi abehu mu bo mu se mu nche da Philadelphia fo mu nche da nye du sa sam ketik na ham asori amu nya koma asori amakoma nye Philadelphia fo ebi na mu nua mo ye o wo kodon kansa wonim se bi na ye nua mo ye a o mo nsori aguo de kodon kansa traso na yesa ma dum chedua na amafo de ho ahi ebeja Philadelphia sha wo kodon kansa wa kodon ma ho ye ahi o ya akora nto bi bedu ma sa tema na o ma no tema fanyansa sem yi na no Philadelphia fo ma hwe yiye Ghana fo be gu asode no wo de mo mama ni na ho na mo yi nsama no me de ma wie